Iyi ni radiyo BBC gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudent nsengiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuzamiryango aho uri hose ku isi. Ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki 31 z'ukwa mbere. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko gukemura amakimbirane ari hagati y'igihugu cye n'u Rwanda mu nzira ya diplomasi ngo bishoboka, ariko ngo ntibyagerwaho mu gihe nk'uko abivuga u Rwanda rwaba rukiri ku butaka bwa Kongo rufasha umutwe mu 23. Mu Rwanda kandi hakomeje urubanza rw'abayobozi bahoze bayobora gereza ya Rubavu baregwa ibyaha by'ubwicanyi bo bahakana. Tubafite n'ikiganiro cy'abagore muri ibi biganiro biwe na Marike niyo nkuru. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru turabirambura mu kanya nyuma yuko Jacques nitegeka abanza kutugeza abandi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Umuryango w'abibumbye uvuga ko umubare w'abantu bavanywe mu byabo n'intambara muri Sudan umaze kugera hafi kuri 8,000,000. Kimwe cya kabiri cyabo bakaba hari abana mu ruzinduko mu gihugu bituranye cya Ethiopia. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi yabasabye indi mfashanyo yihutirwa. Filippo Grandi yavuze ko yabariwe ubwe inkuru z'abantu bahunze intambara ikaze kandi batinya gusubira mu ngo zabo. Usibye kuvana mu byabo abantu babarirwa muri za miliyoni, amakimbirane hagati y'ingabo za Sudan n'umutwe w'inyeshyamba za RSF kandi yateje ubwicanyi bushingiye ku moko i Darfur. Abayobozi b'amashami akomeye ya ONU basabye za guverinoma zimwe kwisubiraho ku cyemezo cyazo cyo guhagarikira inkunga ishami rya ONU rishinzwe impunzi z'abanyepalestina UNRWA kubera ibirego bya Israeli ivuga ko bamwe mu bakozi b'iryo shami bagize uruhare mu bitero bya Hamas kuri icyo gihugu. Mu itangazo ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM, rishinzwe abana UNICEF, rishinzwe ubuzima OMS n'irishinzwe impunzi ku isi HCR yatanze impuruza ko guhagarika imfashanyo bizagira ingaruka mbi cyane ku baturage ba Gaza. ONU yategetse ko hahita hakorwa iperereza kuri ibyo birego. Ni inkuru ya Imogen Fox umugezwaho na Yvette Kabatesi. Abayobozi ba ONU bita ishyano ibirego by'uko abakozi benshi b'umuryango ushinzwe impunzi UNRWA baba baragize uruhare mu bitero kuri Isirayeli, ariko bongeraho ko 2,200,000 by'abanyagaza bakeneye imfashanyo bikomeye kandi ko uruhare rw'uyu muryango ushinzwe impunzi muri Palestine ari ingenzi ndetse rudasimburwa. Uyu muryango ufite abakozi 13,000 i Gaza batanga ibiribwa, aho kuryama ndetse n'ubuvuzi. Ibihugu bimwe na bimwe bivuga ko bikomeje gufasha uwo muryango, ariko abaterankunga b'ingenzi barimo Amerika, Ubudage n'Ubwongereza bo bahagaritse iyo mfashanyo. Hagati aho Isiraheli yakomeje gusuka ibisasu mu mujyi wa Han Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza no mu duce tumwe two mu mujyi wa Gaza mu majyaruguru. Abatuye i Han Yunis baravuga ko mu mujyi rwagati hari imirwano ikomeye, bakavuga ko ingabo za Isiraheli zaturikije amazu amwe. Ibifaru by'intambara bya Isiraheli nabyo byakomeje kurasa mu turere dukikije ibitaro bya Nasser, akaba hari byo binini bigikora mu majyepfo ya Gaza. Umuryango utabara imbabare Red Crescent Society ravuga ko kugeza ubu utaragezwaho amakuru y'itsinda ryagiye gutabara umwana w'umukobwa w'imyaka 6 waheze mu modoka hamwe n'abagize umuryango we bubishwe. Umunyapolitiki wo mu Burusiya udashyigikiye intambara arashaka guhangana na Perezida Vladimir Putin mu matora y'umukuru w'igihugu. N'amatora ateganijwe mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, akaba rero avuga ko yujuje imikono isabwa kugira ngo yemererwe kwiyamamaza. Boris Nadezhdin yavuze ko yagejeje ku rwego rushinzwe amatora imikono irenga 100,000. Ni inkuru ya Dani Abehad mugezwaho na Fenega Kwaya.
uyu munsi ni umunsi ntarengwa kugira ngo abashaka kwiyamamaza babe barangije gutanga imikono y'ababashyigikiye. Uku kwitanga ntabwo bivuze yuko Boris na Desdine azashyirwa ku rutonde rw'abatorwa. Benshi bemeza yuko urwego rushinzwe amatora rutazamwemerera mu gikorwa cyo kwemeza abakandida. Ariko mu bihe bishize ibihumbi n'ibihumbi by'abantu batonze umurongo hirya no hino mu Burusiya, akenshi mu rubura rwa neje, kugira ngo bashyigikire bwana na Denezine uko byagenda kose. Ibi akaba ari mu gihe abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bafungwa cyangwa se bagafata inzira y'ubuhungiro. Nta muntu n'umwe ushidikanya kuzatsinda amatora yo mu kwezi kwa gatatu hatagize ikintu kidasanzwe kiba. Perezida Putin umaze hafi imyaka 25 ayobora Uburusiya azongera gutorwa. Tukiri muri ako karere, Ukraine n'Uburusiya byahanye undi mubare munini w'imfungwa z'intambara. Ukraine yavuze ko abasirikare bayo 207 barekuwe, naho Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yo yavuze ko buri ruhande rwasubijwe imfungwa 195. Uku guhana imfungwa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu zabayemo umuhuza kubaye nyuma y'icyumweru indege y'Uburusiya ihanuwe. Moscow ikavuga ko yarimo ikoreshwa mu gutwara imfungwa z'intambara z'abanya Ukraine. Nta kimenyetso cyerekana ko haba hari imfungwa yari muri iyo ndege Uburusiya buvuga ko bose bapfuye yaba yahawe Ukraine. Moscow ishinja Kiev guhanura iyo ndege. Abayobozi bakuru ba bimwe mu bigo by'imbuga nkoranyambaga bizwi cyane ku isi bitabye inteko nshinga amategeko na Sena bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo basubize ibibazo bijyanye n'umutekano w'abana kuri interinete. Abayobozi ba Meta, TikTok, X, Snap na Discord barimo gutanga ubuhamya imbere y'akanama ka Sena gashinzwe ibibazo by'ubucamanza kugira ngo basobanure intambwe bamaze gutera mu gukumira ku mbuga zabo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Ibi bigo byose bifite za miliyoni amagana z'abana bazikoresha. Abasenateri bahangayikishijwe cyane no kwiyongera kw'amashusho y'abana ajyanye n'igitsina asangizwa kuri interinete, harimo nakorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubuhimbano. Prudent. Urakoze Jacques, nitegeka kuri aya makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Perezida Felix Tshisekedi w'icyo gihugu nyine avuga ko gukemura amakimbirane ari hagati y'igihugu cye n'icy'u Rwanda mu nzira za diplomasi bishobora kugerwaho, ariko ngo ntibyashoboka mu gihe nk'uko abivuga u Rwanda rwaba rukiri ku butaka bwa Kongo rufasha umutwe wa M23. Ibirego u Rwanda rwakomeje guhakana. Ibyo Perezida Tshisekedi watangiye manda ye ya kabiri muri uku kwezi kwa mbere yabivugiye imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu murwa mukuru Kinshasa, hari mu muhango wo kwifurizanya umwaka mushya wa 2024 warabibaye ejo hashize kuwa kabiri. Inkuru ya Prudent ku magenge uri Nairobi. Ni ryungane rimwe riri ku rupapuro rw'indwi rw'ijambo riri ku mpapuro 9, ariko harabibona nk'intambwe yo korosha imvugo. Perezida Tshisekedi ahanini yagarutse ku byamaze igihe yama ariko aravuga ku Rwanda rwateye igihugu ciwe rugafata n'uturere rufatanije n'umugwi witwaje ibigwanisho M23 leta ya Kongo yita umugwi w'iterabwoba. Yabwiye abari ko aramwumviriza ingingo zine zerekana muri make aho leta yiwe ihagaze kuri ico kibazo c'intambara mu buseruko bw'igihugu ciwe. Ubwa mbere ko atabiganiro bishoboka ku butavogerwa bwa Kongo n'imibereho myiza y'abayibamwo. Ubwa kabiri uburenganzira bwa leta yiwe bwo gukoresha uburyo bwose bushoboka mu gukingira ubutavogerwa bw'igihugu no guha umutekano abanyagihugu n'ivyabo. Ubwa gatatu ko leta yiwe n'ubu yemera imigambi y'amahoro ya Rwanda na Nairobi nk'inzira zonyene zishoboka mu gutorera inyishu mu mahoro ikibazo gihanze igihugu ciwe n'abagisotoye, aho akavuga u Rwanda. Gushikaho nta gishasha carimwo kuvyo yahora avuga. Caje ku ngingo ya 4 avuze ati gutorera inyishu intambara biciye mu nzira ya diplomasi n'u Rwanda birashobora kwihwezwa. Ntiyarengejaho kuko yaciye akurikiza gutangiriza avuga yuko atabiganiro bishoboka n'uwabateye mu gihe cyose azoba acifatiye agace k'ubutaka bwa Kongo uko kubakangana kose. U Rwanda ntaco rurasubiza ko byaraye bivuzwe na Perezida Tshisekedi kuri uyu wa kabiri. Gusa abategetsi b'u Rwanda bagiye baravuga muri kahise ko ico gihugu kidafise uruhara mu ndyane ziri muri Kongo. Basubiramo kenshi ko M23 ari umugwi w'abanyekongo bafise impamvu zabo barwanira. Bikemende ku magenge BBC gahuzamiryango Nairobi.
urakoze Prime. Tukiri ku makuru ajyanye n'u Rwanda, Innocent Kayumba wabaye umuyobozi wa gereza ya Rubavu yahakanye ibyaha by'ubwicanyi n'iyicarubozo byakorewe abanyururu ashinjwa kugiramo uruhare. Kimwe na Uwayezu wari umuyobozi wungirije w'iyi gereza yabwiye urukiko ko ibyaha bivugwa ngo bitabayeho kandi ko ngo ari ibihuha bigamije guharabika u Rwanda. Nubwo bari abayobozi bahakana, bongeye gushinjwa n'abagororwa bakurikiranyweho uruhare mu mfu za bamwe muri bagenzi babo, ibyaha bamwe bakoze babitegetswe n'abo bari bakuriye gereza. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Innocent Kayumba yahakanye uruhare mu rupfu rw'umunyururu witwaga Nzeyimana Jean Marie Vianney. Ubushinjacyaha bumurega ko we ubwe yakubise umunyururu ndetse akanamukandagira mu mutwe mbere yo gutegeka abanyururu bagenzi be kumukubita kugeza apfuye. Kayumba yavuze ko amatariki bivugwa ko uyu yishweho atari muri gereza ya Rubavu kuko yari yagiye i Kigali mu nama. Uretse kuba ahakana uruhare muri uru rupfu, Kayumba anavuga ko Nzeyimana atishwe ko yazize uburwayi bw'umusonga nk'uko byemezwa n'umuganga wo mu bitaro bya Gisenyi. Imvugo y'uyu muganga yaje kuvuguruzwa n'iya mugenzi we bakorana wavuze ko hatakwemezwa ikishe umunyururu kandi nta suzuma ryakozwe ku murambo. Ubwo yabazwaga n'ubushinjacyaha, uyu muganga wemeje uburwayi bw'umusonga ngo yavuze ko nta suzuma yakoze ku murambo. Ku ibyo yanditse yabishingiye ku makuru y'abacungagereza bamushyikirije uwapfuye. Kayumba yavuze ko hari umugambi mugari wo kumwambika icyasha ndetse no kwanduza isura y'igihugu. Abari nyuma y'uyu mugambi yavuzemo Dr. Ritegeka Theoneste wafungiwe igihe kirekire muri gereza Rubavu, ubu akaba yaratashye arangije ibihano. Uyu mugabo wigeze kugaragaza ubushake bwo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ni umwe mu bavuga ko yahohotewe bikomeye muri gereza Rubavu. Kayumba yabwiye urukiko ko muri uyu mugambi harimo n'abanyururu bakatiwe ibihano binini biganjemo abari mu gisirikare cya kera. Yanenze ubuyobozi bw'amagereza muri iki gihe, avuga ko bwinjiriwe bwasabye ko habaho iperereza ku byaha bivugwa ko bikorwa na bamwe mu bayobozi. Umwunganira mu mategeko Ziada Mukansanga nawe yabwiye urukiko ko ubuhamya bw'abafunzwe bavuga ku muyobozi wa gereza budakwiye guhabwa agaciro kuko butamuvuga neza, dore ko bimwe mu byemezo birebana n'imyitwarire y'abagororwa bidashimisha abafunze. Mu baregwa harimo n'abari abanyururu bashinjwa uruhare mu rupfu rwa bagenzi babo, nk'uwitwa Abuba wari ushinzwe kugenzura kasho z'imbere. Yavuze ko adakwiye kuryozwa urupfu rw'Agasigwa Damien kuko yahawe amabwiriza yo kumwica na Byinshi Emmanuel wari ukuriye umutekano imbere mu gipangu, ariko akavuga ko adashobora kumwica. Uyu ngo yaje kwicwa na Byinshi amuteye turnovisi mu gatuza. Hagiye humvikana abantu bajujura cyangwa bakora ibimenyetso byerekana ko bemeranya cyangwa bahakana ibyavugwaga. Hari abavuze ko bavuye mu mujyi wa Kigali bazanywe gusa no kumva uko abayobozi ba gereza ya Rubavu biregura. Iri buranisha ryari rimaze iminsi 3 ryikurikiranya ryasubitswe. Urubanza rutarangiye, ababuranyi bakaba bagomba kugaruka mu rukiko ku wa mbere. Jean Claude Mwambutsa, BBC gahuzamiryango mu karere ka Rubavu. Tuve i Rubavu tugaruka hano mu Bwongereza havugwa amakuru y'ifatwa ry'umugabo wafatiwe ahitwa Gateshead ku bijyanye n'iperereza rya polisi ku byaha bya jenoside n'ibyaha byibasira kiremwa muntu byakorewe mu Rwanda hashize imyaka 30. Uyu mugabo utatangajwe imyirondoro yafashwe kuwa 4 w'icyumweru gishize ahafatwa n'urwego rukurikirana ibyaha byo mu ntambara mu n'ishami ry'ibiro bya polisi irwanya iterabwoba. Abahanga b'umugwi urwanya iterabwoba ukurikirana ibyaha byo mu ntambara Counter Terrorism Policing War Crimes Team bakoranye n'umugwi wo mu majyaruguru akira uburengerazuba bw'Ubwongereza kugira ngo uwo muntu afatwe. Siriake Muhawe nayo yadusomeye itangazo ryasohowe n'igipolisi yadutegura inkuru kurikira. Uwo mugabo w'imyaka 69 yarasambishijwe ku bijyanye na jenoside yo mu 1994 aho abantu batari munsi y'ibihumbi 800 bishwe. Abahinga b'umugwi wo kurwanya iterabwoba ukurikirana ibyaha byo mu ntambara bakoranye n'umugwi nk'uwo kugira bafate uwo muntu ku wa 4 uheze. Abategetsi bavuga ko uwo mugabo mu nyuma yarekuwe by'imfatakibanza mu gihe amatohoza abandanya. Komanda Dominique Murphy yavuze ko amatohoza abaye kubera havugwa ibyaha bya mbere bihambaye cyane ushobora kwibaza kandi ko uwari we wese yakoze amahano ategezwa kuvyishura imbere y'ubucamanza aho yoba ari hose ku isi. Yongeye ko
kwegeranya ivyemeza byo gushikira igishobora kuba urubanza muri kazoza ari inzira ndende isaba kwitonda no kudoma urutoke kuco urondera. Ayo matohoza nta sano afitaniye n'andi yatangujwe mu 2018 ku bantu 5 baba mu Bwongereza. Abo ni Vincent Brown azwi ku izina rya Vincent Bajinya, Celestin Ugira Shebuja, Charles Munyaneza, Emmanuel Ntiziryayo na Celestin Mutabaruka. Mu kwezi kw'icumi mu 2019 ishami ry'igipolisi c'Ubwongereza rishinzwe kurwanya iterabwoba ryavuze ko ririko rirakora iperereza kuri abo bagabo bakekwa ko bakoze ivyaha byo mu ntambara muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Siriyake Muhabonayo, BBC gahuzamiryango, Nairobi. Urakoze Siriyake, iyo nkuru yawe tugejeje ku isaa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 10:45. Iyi ni BBC gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudent nsengiyumva. BBC gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tumaze iminsi tuvuga iby'amazi y'uruzi rwa Rusizi abera benshi agatera imwe mu mihana yo muri zone Gatumba ibujumbura mu Burundi, ariko n'ikiyaga cya Bujumbura nacyo kiri kurengerwa nk'uko byemezwa n'urwego rwo kwirinda ibiza no gutabara abo byibasiye. General Aniseti Niyongabo, umuyobozi w'urwo rwego, avuga ko aho urugero rw'amazi ya Tanganyika rugeze ubu rutatera ubwoba cyane. Cyakora abwira abegereye Tanganyika guhora baryamiye amajanja. Yavuganye na mugenzi wacu wo mu biro bya BBC i Nairobi, Prudent Magenge, abanza kumubaza aho amazi ya Tanganyika ageza aduga. Tanganyika nivyo ruriko ruraduga, hariho igipimo ca Ijebu cerekana ingena amazi ya Tanganyika ariko araduga. Ico gipimo kiri aha ku kivuko ca Bujumbura. Ugiye kukiraba urabona ko amazi ariko araduga, ariko ntibiraja ku rugero rwo kuvuga yuko abantu bohava baterwa ubwoba n'aya mazi ariko araduga. Ingene amazi azoba aduga inyuma y'uku kwezi kwa mbere tuzobihabwa n'amakuru ntegekanyagihe Ijebu izoduha ivuye Nairobi, niho hari ikigo kizoba cifashe muri aka karere ka Afrika yo mu buseruko. Baca batubwira rero no mu gihugu kimwe kimwe cyane cyane mu gahi wacu ingene imvura izoba imeze. Nivyo turamenyereye yuko mu kwezi kwa kane ariko kwitwa ndamukiza mu Burundi twamye turonka amazi menshi. Muga ingene ayo mazi azobangana tuzobimenya abahinga bo muri Ejubu bavuye muri iyi nama bazokora mu kwezi kwa kabiri. Nkuko mugira inama abanyagatumba muti amazi abaye menshi no kuyabisa, abari ku nkengere k'iyaga ca Tanganyika bahubatse amazu harangurira imirimo itandukanye, bo inama mu bagira ni yabaki mu kurindira ko bamenya ingene ruzo kwifata mu misiza. Turafise ibwirizwa ry'amazi ryagiyeho mu kwezi kwa gatatu muri 2013. Iryo bwirizwa rero riravuga imetero umuntu atarenga ni metero 150 uvuye ku nkombe z'ikiyaga Tanganyika, ariko abenshi baronse bari inyuma y'izo metero, no kuvuga ko atamakosa bakoze mu kubaka, ariko amazi ya Tanganyika ariko arabasatira bamwe mbere bakaba byararashitse n'amazi agashikira inzu zabo, ari nyubakwa babamwo canke ari budandarizo, amahoteli n'ibindi. Ico rero twebwe tubahanura nuko bokwama bagavye bakumviriza aya makuru y'ikigo Ijebu atangwa, hanyuma tugahanura mbere n'abifuza kugira imigambi muri ico gice cegereye ikiyaga Tanganyika yuko bokwama bisunga ivyigwa. Umugambi udakurikiye utisunze icigwa usanga ari umugambi uzotegwa n'ibibazo by'ayo mazi ariko araduka. Iryo tegeko ryo mwari muvuze ry'amazi ko murivuze, reka ndabibabaze ko mubuze muti metero 150 ko mbona hari nkahitwa mu Kajaga hari abantu bariko barubaka n'ubu bubaka gushika no mu mazi bakubaka impome zikomeye z'amabuye, ubwo riracakora? Iryo bwirizwa rirakora kandi nibwirizwa ryatowe mu nama nshinga amateka. Iryo bwirizwa rero n'ubu ririko rirakora, ariko abarenga amategeko amabwirizwa bariho. Nico gituma dusaba inzego ziba zibijejwe kuraba neza iminsi yose yuko amabwirizwa ariko arakwirikizwa. Hamwe rero hoba hariho abariko barubaka nkuko mubivuga bakaba bubaka batisunze amategeko ahari, by'ukuri baba bari mu makosa, bo baca babwirizwa guhanwa. Canke hariho bimwe bita mu Gifaransa ngo exception, aho nk'umuntu ashobora kumwemerera kubaka ni hoteli mbere kubaka no gushika mu mazi.
Iryo bwirizwa ndiko ndavuga bita code de law rivuga yuko ata muntu n'umwe arikuriwe kubaka ibintu biramba. Nta bintu biramba bashobora kubaka muri izo metero. Mu nzuzi ziri mu gisagara ca Bujumbura ni metero 50, mu nzuzi za ruguru ni metero 25, ku kiyaga Tanganyika ni metero 150. Izo metero rero inama nshinga amateka ntirazihindura, ziracari uko umuntu yubatse agagaza arenga amategeko ubona uwo guhana. Ni seti wavuganaga na mugenzi wanjye Prime ndi kumagenge. Reka noneho tujye mu makuru y'imikino mu gikombe cy'umupira w'amaguru cya Afrika kibera muri Cote d'Ivoire. Yaraye isezerewe na Bafana rero no kuvuga ngo Maroc niyo yaraye isezerewe na Bafana ya Afrika y'Epfo, naho Mali ikaba yakuwemo na Burkina Faso. Uyu munsi rero ni umunsi w'akaruhuko ndetse n'ejo mbere yuko imikino ya kimwe cya kane itangira kuwa gatanu. Imyiteguro no kubindi byagenze tubibaze mugenzi wacu Ive Bucyana uri gukurikirana imikino ari mu Rwanda. Nk'uko byari byitezwe, Mali yaraye itsinze Burkina Faso ibitego 2-1, ibona itike ya kimwe cya kane bitayigoye cyane. Umukino watunguye abakunzi benshi ba ruhago n'uwa Maroc yatsinzwemo na Bafana ya Afrika y'Epfo ibitego 2-0. Rutahizamu Hakim Ashraf ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa ahusha penalty. Ni mu gihe nyamara umutoza wa Maroc wanatoranyijwe nk'umutoza mwiza wa Afrika wa Lidragui yari yadohorewe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF avanirwaho ibihano byo kudatoza uwo mukino yari yashyiriweho kubera imyitwarire mibi yagaragaje nyuma y'umukino wabahuje na Congo Kinshasa mu matsinda bakanganya 1-1. Iyo yari imikino ya 1/8 mu gikombe kuva gitangira. Imikino yaranzwe no gutungurana, amakipe yitwaga ko ari mato agakuramo amakipe yagendaga ahabwa amahirwe. Nta kipe yo mu bihugu by'abarabisigayemo, bibaye ku nshuro ya kabiri gusa. Byaherukaga muri 2013 nta kipe y'abarabu igera muri kimwe cya kane. Bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda bavuga ko habayeho kwirara ndetse n'urwego rwasubiye inyuma ku makipe yo mu bihugu by'abarabu. Maroc yari ifite ukuntu iri favore cyane ko yagera ahantu kuri, none birangiye na kimwe cya kane itahageze itashye. Bikaba biterwa n'iki, yaje yumva ko ariyo igomba gutsinda, kandi koko na South Africa ko ihagaze ntago byamentioningaga yuko ariyo yakomeza. Nabijyanye na Mari ikiri gutuma batsinda no gushyira hamwe, bari gukora nka timu wakanaga rwo ngo barakora ku giti cyabo. Kubwanye ntago byanangaje cyane kuko ni Maroc itagireje kure mu buryo bwinshi bwo gutsinda. Ni Afrika y'Epfo bari bahagaze neza, bakinaga ku mipira ya contre attaque, babasha kubyaza neza umusaruro. Imipira babonye, ibitego 2 babonye ni imipira ya contre attaque ku buryo bonaga ko na equipe yari izi neza ko Maroc nibayirekurira gukina iraza kubatsinda ibitego. Gusa urebye muri rusange ikipe z'abarabu zari zifite urwego ruri hasi cyane. Natanga urugero nka Misiri yazamutse mu itsinda nta kipe nimwe itsinde. Ikindi kandi wareba Algeria nayo nuko nguko aho imikino 2 banza banganyije bakaza gutsinda umukino wa nyuma. Tunisia yagiye hakiri kare cyane. Imikino ya kimwe cya kane izatangira kuri uyu wa gatanu. Nigeria izabimburira izindi ikina na Angola, hanyuma Congo Kinshasa ikurikireho ihura na Guinea Conakry. Ni mu gihe kwa gatandatu Mali izisobanura na Cote d'Ivoire, naho Cap Vert ikamanuka mu kibuga ikina na Afrika y'Epfo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kane twabateguriye, no muvumo wawe nyine emera ukuri. Uvuze nabi Stepha. Papa, urambwiye ngo no muvumo wanjye cyangwa n'uwanyu mwe mwabyaye na munsi mwabyaye nizeye Imana w'igicucu wamfashe ku ngufu yanyoye ibiyobyabwenge aganira inda. Papa, ibibazo zindutse uteza muri urugo Stepha. Yewe nigeze nifuza kubyara uriya mwana ufite ubumuga bameze kuriya. Ni 12:45 kuri BBC. Ejo kuwa kane rero buno n'umwanya w'ikiganiro cy'abagore mugezweho na Yvette Kabatesi.
Kanyana World ni ikigo kidoda imyenda itandukanye. Mu gihe uyu mwuga ukora abatari bake, umukobwa witwa Nadine Kanyana avuga ko zimwe mu mpamvu zatumye ashinga iki kigo harimo kwibanda ku rubyiruko rugenzi rwe mu murenge wa Kicukiro mu mujyi wa Kigali, niho akorera uyu mwuga. Abantu bakiri batoshye ego nibo twibandaho cyane kuko niho twabonye cyuho cyari gihari kinini cyuko urubyiruko rutabonaga ahantu ushobora gukora imyenda ya made in Rwanda idoze neza muri modeli zigezweho kandi ku giciro bashobora kwibonamo bose. Ni ukuvuga ngo rero mwibanda cyane ku myenda y'urubyiruko? Yego niyo twibandaho. Abandi bakora ibimeze bite? Bikiza byasaga nk'aho ari ibintu by'abantu bakuru, y'amakanzu y'abamama twari tuzi, ibitenge, amashati y'abapapa, ugasanga wenda nuko hari n'ababikoraga bari abantu basa nk'aho bakoze, ntabwo bari gusubiza ibibazo urwo rubyiruko rufite. Barashaka umwenda ugezweho na style z'uwo mwenda, modeli yayo uburyo ikozwe biratandukana bitewe n'imyaka. Rero ugasanga nta n'ubwo iyo myenda ihari urubyiruko. Rero twebwe niho twaje turi igisubizo. Bo iyo babonye imyenda yawe bayivugaho iki? Barishima kuko bari bakeneye nyine umuntu ukora imyenda yabo. Naba nk'urugero rumwe wenda ukuntu bajya bambwira gati kujya kudodesha ku bantu bakuru biratugora, kumubwira ngo udashaka iki, hari ukuntu atakubona neza cyangwa ugasanga arakureba ijisho gutya, ariko iyo aje hano aba yizeye ko ari bugari n'abasheni bagenzi be bazi ibyo ashaka kandi yizera ko icyo yaje asaba ari cyo ari bubone. Hanyuma se utungutu nuduki mbona twanditseho ngo let no one take your crown. Ni ibitambaro byo mu mutwe, ni nka kino nambaye. Urubyiruko rukunda kuko ushaka kucyambara mu buryo butandukanye bwinshi, tuvuga ugiye ku kazi wakerewe ntufite umwanya wo gusokoza cyangwa se ibisuko byawe byashaje. Rero ni accessory nziza uhita ushyiramo ukihuta. Ikindi kandi niyo wambaye umwenda ubona usa nkaho usanzwe, iyo uyishyizeho uhita uririmba nyine ukabona birahindutse. Ubu se umuntu wese amenya kubifunga cyangwa muramwigisha uje? Hari ababa babizi, ariko ku mbuga nkoranyambaga zacu twereka abantu uburyo babikora muri modeli zitandukanye zabyo. Nadine Kanyana yibanda kudoda imyenda y'urubyiruko nk'uko abivuga. Tumusura twahasanze bamwe mu bakiriya be. Ni akajipo keza bagakoze neza. Ndabona gafite pasura ku ruhande. Iyi pasura se ntizagaragara cyane n'utambuka? Ntabwo ari ndende cyane. Hano wahamenye utese? Nahamenyeye kuri Instagram. Iyo wambaye umwenda wahangaha uba wumva umeze gute? Mba numva ameze neza kuko kumva ko ari n'umukobwa abadamu babikora, njye nk'umukobwa nanjye ubwanjye numva bimpeye ishema kuba twereka ko abakobwa natwe dushoboye. Ikigo Kanyana World kimaze imyaka 4 gitangiye. Nadine wagishinze avuga ko yatangiye ari umwe anakorera mu rugo, ubu akaba afite inzu akoreramo ndetse n'abakozi 13 bahoraho. Muri bo harimo Bowazi kubaha Imana. Nkaba ndi umutayeri, ariko nyuma nakata uyi ni kanzu. Umaze igihe kingana gute se ukorera muri Kanyana World? Kumwe ruzi. Hari ahandi wabanje gukora? Nakoze ahantu hatandukanye nko mu Rwanda. Kuki wahisemo kuvayo ukavuga uti reka nze gukorana na Kanyana? Nuko Kanyana duha umwanya wenda ukaba wakora creativity yawe, wakora ikintu uko ugitekereza, ukaba wanasacinga ukagura ubumenyi nawe ukaba wagaragaza impano yawe wifite. Nicyo gituma nakunze muri Kanyana World. Uretse rero kwibanda ku rubyiruko, Kanyana yemeza ko mu byamushishikaje gukora umwuga wo kudoda harimo no guhindura isura y'uburyo abantu babonaga uyu mwuga wo kudoda. Twakuze twumva nyine ko kudoda ntabwo ari umwuga navuga uteye imbere cyangwa se n'abawukora nabo ubwabo ukuntu bari bameze n'uburyo batari abanyamwuga. Ugasanga abantu benshi batinya no kujya gukoresha imyenda kuko arabizi ko najya kuyikoresha ntazayibona vuba, ntizaza imeze nk'uko yabishakaga. Rero twaje dushaka gukoresha ubunyamwuga kugira ngo abantu barusheho kubona serivisi nziza zinoze zirushijeho kuzubabonaga kera, kuko twari tuzwiho ko tudakorera igihe tubeshya. Icya kabiri, abantu baba expectinga ko imyenda wenda made in Rwanda iba itakoze neza, atari umwenda wajyana ku isoko mpuzamahanga, ariko tugerageza uburyo bwose umwenda usohoka ufite karite nziza, ufite finissage nziza. Nadine Kanyana, umukobwa ukora umwuga wo kudoda, ni naha rero dusoreje muramukeho. Uramukeho nawe Yvette rero na Nadine keza mwaganiraga, ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatatu.
ushobora kongera kubisanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa se kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Twafashijwe na Masudi Ibrahim Khar, ndi Prudent nsengiyumva wakoze guhita mu BBC gahuzamiryango. Uraraharyana. Thank you.